Bulak ng City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag ing pamagpatupad ning centralized carpooling system para kareng empleyado ning city government bilang pakibat king balaw sa pamagtas ning presyo ning produktong petrolyo. Pupusta mo pong atin mong mapilang saken. Preferably, reta pong ating maragul capacity, amanatad at sundo karing opisinang luluban o pupunta landaring empleyado tamo. Midikdikya itang burita mong mika-carpooling karing empleyado, bakan ta mabawasan laring saken agagana at gagamit fuel. King meto nga pulong kaya bereng niyayaliwang opisina. Pepasyag ning alkalde na dapat ilimit ing pamangamit kareng saken at di na lamong upaya reng ating esensya na lakad. Kaya be po keni ing panutos tamo a dapat ding gagamit service ding gobyerno, deta mong ating essential alakad. Dapat mo rin po dadalan lang regular preventive maintenance ding saken, bakan ta alila po talakasira. Kayag na naniti, inutos na mo naman ng regular vehicle inspection bang asigurado yung efficiency at roadworthiness na rin saken nagagamitan. Party 80 king mas pepatigikan na fuel conservation measures ning syudad. Kawani pa king mimira la 4-day compressed work week a pepatupad pa inyang 2023. Rekomenda namo namang Mayor Vilma Caluwag ing virtual meetings bang mabawas ing biyahe at makatipid king gastos king fuel. Agpangkang Caluwag kapag nasandareng takbangay ti ing mabawas ing epekto ning mitatas sa fuel prices king operasyon ning city government at kareng Fernandino. Kaya be mo naman kareng tututukan ning LGU ing gustong supply ning basic commodities. Suporta kareng hortilano, pa magdake food packs kareng apektado, pa magpanatili ning peace and order at masaleseng financial management. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutu, King Balen Susuyo.